Regional Political Party pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan panong si Tapat arong aphan panong lor Sarkar pen akirap kepajir aphan pura WKA BC arideng pinpur aloh kepajir. Tapat arong ame kalkali tang Rajen Timung akumlin ke som rihing ame kipi along street line me sento warso ding kipiji anparta police outpost Tapat arong amat kipi pen kijok 1 kilong je aphan pura pinpur aloh long tok jir aloh pen kipachini pa. Tapat pen lapangap ang bong kidam tang preni phai silkep ani ron thama ki do pen apran kidam kali tang Rajen Timung ahem kahumri dam pen pinang an thek dam long dolo. Bonda district council long lok pen ning kantok sikara pripleng etang lo hawala long matte jaste met Assam pen Meghalaya ahoi along kido Tapat arong pen cheng lok rong phongker hini rong kido kithak kisung aputhak ningduk chipipon. Laso puthak matasi Hill State Democratic Front mate thi hek pen HSDF chepeng si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong si pinpur aloh West Kar Benglong District Commissioner asaihem conference hall along additional District Commissioner ADC Mehbub Hasan Laskal arideng pinpur aloh pajirpon. Pinpur aloh long kijong 50 met ke dam tang 1951 government pen ke pangdak ating si Assam Meghalaya ahoi aputhak aron ateng pen ke paking jia phan sodak pen pinpur aloh long jongtong. Sonsi Meghalaya pen adwe hoilong ke som pilar do an puthot thirthi pen som ponthunangji. Tapara dunga mat akimi police outpost B ponthunangji. Nona hoilong hur ki chodut along le do an kalbing termas council along land and revenue along si khajana chitu dam nangji. Rehinga mela pen solar power adon tin pen towar soding pipon et nangji. Kali tang Rajen Timung amen pen ME school pen kapathu aklam la pen anpata kumlin ki somji aphan pinpur aloh long tokpon. Puthot kali tang Rajen Timung aphan chiki modon thu la pen pinpur aloh West Kar Biang long hamren arong supi district commissioner asai hem along policy Tapat arong aphan panong lor pen pinpur aloh pajirtam. Bangso pinpur aloh ki pajir dam along HSDF amai phu Rajen Timung kongchun bang sarsing terang pen dang lok pinang an arpu kido tum chetong dun si mai RD pidun puta hamren pen ilitum news fast kar biang long aphirang ke bimor be ahin pen birta nang pade 1951 jituni ki labangso natural boundary labangso non amat Karbiang long autonomous council la pen Assam government la pen Meghalaya government tum ingni pen la certif isi permanent solution nang po hini ni tum ke hang pon bangke la hello labangso jituni ke Assam survey atum ni labangso kadu wela soprang survey sararak ning la pen pe prap du ning la bangke panglen lo pulo tenon sok chorot long le di hada ni tum thengam long lo halada ke sai kati ke ekdom sok men ang lo apa ghotona matata sok chorot di khali makala sok kerot sok cepang rum jia por hotsi la so ahuni nang polo asalam ki nang polo pu ilitum karbi tum da halapu anat sok katiki do puni tum hanang hanun no comang hawar long tamme comang tum da puna sok nang tiki lo lapuson seni tum han berta nang pidun dak lokela tum ante halada ilitum amuni tum da sok tiki do lapen da karbiang long long mata ilitum amuni tum sok kitiki do non sok kerot kirim nang jia por hojong sila padile du mate panglen dun lo pulote la tumpi lo ane cupo kun hapen lo la tum kisung hektik ang bang hodolo lasi la bang paprap duni son thom bang ke la hello hal police outpost di labang itu border along Karbiang long border along permanent bithip nahi tong ne da pen hamren me lowing mati parni sing tung dam tadi bang men tongune lasi halada isi police station halada Karbiang long anachu border area long hadak permanent donang po la hello nitu madiman lapen sonfli abang ke la hello jasemet nirutum ke thengam long ke nirutum ajon hadak dolan edon bak ahenda light carbor bawi cingjin sumini lasi prabjin pen halada electricity kadok kawe pilap ning hadak area tom
hada karong tom hak injin so meme non anle litum Karbi Anglong Autonomous Council long lopen non aningkan prokep leng edan dai tum long lelang polotidi ceterak meme lo lagi lasi non jasemet ilitum AMLA tum prabjin pen non amat immediate MLA long do akota do transformer hedi ho latum long akota do akit he do asodo transformer ta lahai pidam serarak ning pen karena poston pai pen hadak ekdom pekelan bong akam klem nang ji kali pulote bang asoy nang cuen bompu je bang mengala company tum tama thale bang hadak meghalaya ke bang develop umati bang ami thanga state ang do puini ili tum nang lolo pote ingram su ingting prang pola hello bang latum ke hadi hala so bang nang matha de ti sipu border nathu ke paklar boria kambang karen immediate itum pinang ko hala dagar kenang sot ME school apen high school aname sata amena bangke ilitum kalitang oribel timung amen ben itum isi school pisarak nang hada kau somar tum luge charlie pansung ping non isi alam de hapu meghalaya hapu parai langroiso isi do hapu parai ke meghalaya lo Tapat rong sordum hapu meghalaya long da school ke duno to hai ande hala tum ron thama pena jo hala tum di pini alamki lampong pena jo dun hai he pede school so madang murui po lasi prabjen ben lahai school piserak nang ji pusini tum hill state mate di la HSDF Hill State Democratic Front regional political party himpe pinitum isi chief minister phanitum aso memorandum da through DC hoinitum nang submit lo na hello lapen longlip helang mopen nili polo longlip helang kaddo kabe authority ke Karbi Anglong Autonomous Council arideng hintelo Land Revenue Department in charge ta dulu EM nilitum han birta nang pali ateng ben polote banitum ka humridam ben nitum birta kelong ateng ben polote haladak acomang atum pu Karbi Anglong long sainang tiki an abangke kadok kabe alang nitum Meghalaya Revenue Department atum si Meghalaya atum si dengbok along leke Karbi Anglong jurisdiction le Karbi Anglong long si kapuri so katiki kadok kabe pata sata anda pulote lake ini tum lake itu mahin ben khajana anda bahal pu Meghalaya tum si kedeng posini tum pan birta nang pali dun lo klarda lampen la posila ke itum lahai bangke ili tum celang dun vek nangi posini tum bangke Karbi Anglong Autonomous Council Authority tum manda kacuning ri lahalo